wewe goko turi goko ne Thika Greens reke ngutariri uria kurahanaga we tondu urerorera tha ici uria kurahanaga goko turokire tene nie wa mbere ndamba ndoya kindu gitagwo golf ndamba ndoya golf ndathie haria kirabu uguo ndi golf club ndacoka ndauma hau ndacoka ndatwara na guku ni Njogu wa Njoroge he kundu kundwete na guku akunjiraga agatwiko agatuko agapot hot kundu na guku uguo githaka goko Thika Greens reke inde mwire it's very nasty na gwatinda kwagirite muno na Muoroto FM ni imwe ya kambuni iria cirahetwo kanya gaguka guku Thika Greens kuona tournament. Unajua we have our candidate Njogu wa Njoroge. Yes, anafanya aruta wira Muoroto mena kisi jamoka kiroko kuma thinacara nginya thaa 4 Mwanyita Muoroto FM is a Kikuyu radio station ira raridi iyo ne raridi oge search iyo ne raridi Kulid. What do you mean by Kulid? Oge search ri niwe ridaga niwe raridi haria ikagwa iyo niyo namba imwe. It's the leading radio station. Ni gotego magu haria leading na menya niwe raridi ugithoma niwe raridi koguo ukimenya guku maundu makihana uguo na ni kwega muno nie ndire ndona kuruta guku wa mbere ndwite nyondia nie omothe niguo ndarehwo Thika Greens twacemania na mofa guku acio magithaka ngovu na ni kwega muno koguo we utwendete Muoroto FM thank you so much na uthie na mbere gututhikiriria ngeto pasi muvenje onie nguragira tabarira ya Muoroto Express asante